सदा थे तो नेपाल भाषा समाचार जुना वैचना जी नरेश थेचमी जी बेजना महार्जन थौ नेपाल सम्बत जिन्ससाओ पिन गुलागा सप्तमी मंगलबायदी अले 2077 श्रावण 27 गते अले अथे 2020 अगस्त 11 तारिख उपत्यका नगरपालिका फोरम तराई या छु जिल्ला नापसोनी गले दुने कोभिड-19 या ढंगो जोखिम अपया वगो टगात तासे सीसीएमसी या संयोजक एवं उपप्रधान व रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल या त सुझाव बियोगो दो मन्त्री पोखरेल ठोक थ सकारात्मक जुगु जुयागो दो टका धागो दो उपत्यका नगरपालिका फोरम कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसी या संयोजक उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल नाप आइतबार रक्षा मन्त्रालय सहल यागो ख फोरम या नाय लिसे ये महानगरपालिका मेयर विद्या सुन्दर शाक्य व छन्जे मध्यपुर ठिमी नगरपालिका मेयर मदन सुन्दर श्रेष्ठ सहल ब्याकादिगु ख संयोजक पोखरेल नाप वंगु छु इले सोनिगले अपया वगु कोरोना संक्रमण या नियन्त्रण व ठुकिया सकारात्मक पलास लिसे या विषयले सहल ब्याकोगु फोरम या नयाँ साक्य जानकारी बियोगु दो सहल या झोले फोरम पाखे तेस्रो मुलुक पाखे वैफैगो यको ल्याख यात्रु पिनिगो त्याने तया क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन व सञ्चालन नियमावली कठाउँ एकीकृत क्वारेन्टाइन संघीय सरकार सञ्चालन नियमागो व स्थानीय तह व्यवस्थापन ग्वाली यागो कठाउँ उपयुक्त जुइगो सुझाव ब्याडीको टका मेयर साक्य तागो दो अथे उगो सहल जाजोले फोरम या छन्जे श्रेष्ठ कोरोना संक्रमण फैले जुइगो अवस्था या सामाजिक सुरक्षा पट्टा या नवीकरण लागि जाथे पिन्स छे पिहा वयो गुली समस्या वइगो जुइगो व संक्रमण या खतरा अपय या उकिया लागि नवीकरण या लागि म्याद थपे या त सुझाव ब्याडीगो दो टका तागो दो फोरम या नयाँ साक्य नोकु एवं यलो महानगरपालिका मेयर चिरिबाबु महर्जन व छ्यान्जे श्रेष्ठ नाप फोरम या बैठक हाक्न हे चोने ट्याउगो दुसा उगो बैठक छु ठोस निर्णय यही ख दु कृष्ण जन्माष्टमी दि यलया मंगले चोंगु कृष्ण देगले ढंगो मेला जुइगो दि कोरोना भाइरस संक्रमण या हुने ठाउँ कृष्ण जन्माष्टमी दि चक्षी मेला जुइगो ज्याजो स्थगित जुगो जानकारी छगु सूचना सार्वजनिक याना जानकारी बियोगो दुसा ठुगु जानकारी कृष्ण देग परिषदले टिका न ठुगु टगु दो कृष्ण जन्माष्टमी दि यलया मंगल बजार या कृष्ण देग परिषदले सोनिग लिसे सोनिग पिने चोपी भक्तजन पिनेगो सहभागी जुइगो खसा राष्ट्र प्रमुख या तक उपस्थित जुइगो परम्परा दो तर कोरोना भाइरस संक्रमण या हुने ठुगु श्री कृष्ण जन्माष्टमी दि जुइगो मेला स्थगित जुगु दुसा उगु दि कृष्ण देग बन्द जुइगो जानकारी बियोगो दो मिगाजको कोरोना संक्रमित सोसाउ व स्विचाम थपजुल मुक 23,310 संक्रमित नेपालले सोमबार थप सोसाउ व स्विचामी सिके कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि जुगुदो ठोनाप कोरोना संक्रमित ल्या 23,310 थेंगुदो स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय प्रवक्ता डाक्टर जगेश्वर गौतम सोमबा नियमित लाइभ अपडेट थथे जानकारी बियादिगु ख लिपांगु नि प्यौ घौ दुने थप सच्ची व पीम कोरोना संक्रमण मुक्त जुगुदो ठोनाप नेपालले कोरोना संक्रमण मुक्त जुपिनिगु ल्या 16,493 थेंगुदो मन्त्रालय yakata कोरोना कारण सिपिनिगु ल्या 79 थेंगुदो लानीपुखु या सोम प्रहरी न कोरोना संक्रमित या महानगरीय प्रहरी जाकुथी लानीपुखु चोंगु प्रहरी कंट्रोल जा याइपी सोम प्रहरी याके कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि जुगुदो मेट्रो कंट्रोल न धाइगु अन ठ्याउमट्या सच्चीमा प्रहरी पिन्सन जायना चुंगुदो संक्रमित मनुते गुल्लिक सम्पर्के लापिनिगु पीसीआर परीक्षण यागुदो प्रहरिया गुहाली मासा वा प्रहरिया छु सुचा बी मासा सच्ची नम्बरे फोन याएबले प्रहरी कंट्रोलले लुनी फोन याएबले दामटुइगो सच्ची नम्बरे प्रहरी नि प्यौ खौहे तैना च्याचनी अन थिथि कथा या सुचात मुंके घुयाई वहे कंट्रोलले जाई पी सोम प्रहरी पिंके कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि जुगु ख थोसिवेन्य लानीपुखु हे जा याना चोम छम प्रहरी याकिन कोरोना संक्रमण खनि दुगु ख अतः नेपाल प्रहरी या पहरा गण सामाखुसी व नगर प्रहरी छमे सिकेन कोरोना संक्रमण खनि दुगु दो नगर प्रहरी या त जोरो वेठुका परीक्षण याबले कोरोना संक्रमण पुष्टि जुगु ख ये महानगरपालिका 2112 दुनिया पस बन्द जुइगो ये महानगरपालिका 2112 दुनिया अत्यावश्यक बाहेक मेमेको पस त बन्द जुइगो जुगुदो कोरोना संक्रमण मोज या त न ज्ञानफुको स्थिति वे मोवेक
साउन 26 गते चोङ्गो 2112 वडा समिति या मङ्का मुजा पसत टिकेको निर्णय यागो ख मुजा 2112 दुने या अत्यावश्यक बाहेक या मेमेको पसत एला पस भट्टी पस तयारी वस या पस लाका पस लिसे कल कारखाना बन्द या सर्वसाधारण या अनुरोध यागो मुजा खाद्यान्न पस न सुठे छिटा यी तक व बहनी न्याटा निसे चाटा यी तक चाहेके त वडावासी त इनाप यागो ये महानगरपालिका 2112 वडा दुने ये या फुलाङ्गो बस्ती लग नुग जाबाहा मजिपा मञ्जुश्री दलाछी गोफल ब्रह्मटवा चल्खु वनडे ठेजागो ट्वाला वडा पस बन्डया टाल व्यापारी टी मखो टाल ये महानगरपालिका वडाल्या 22 वटो ठली ट्वा लिसे या क्षेत्र सुसु व्यापारी पिङके कोरोना भाइरस कोभिड-19 या संक्रमण पुष्टि जुइरुङ्गा वडा 22 जाकोठी पस व जाकोठी बन्द याएको निर्णय यात तर उके या अवज्ञा जोगुडो व्यवसाय पिन्छ सोमबार निर्णय न पस चाको गोडो ये महानगरपालिका 22 वडा या वडा चिनी काजी महर्जन टागोडो जिमिस ठौँ वटुई न्यासा मेसिकेको स्वाब मुके तेनागोडो परीक्षण मजुतले पस मचाकेको निर्णय यानागोडो तर व्यवसाय पास पिन्छ मठुला वडा रेछे महर्जन या कठ या वडा ल्या 2227 लागो न्युरोड अस व मा बौद्ध एरिया नि मसिबे अपक व्यवसाय पिनके कोरोना भाइरस संक्रमण खने डोगोडो ठो लागा अपाल पस डोगो लागा न ख बैंक सहकारी लिसे या वित्तीय संस्थान न उलिहे दो सामान्य न्यायको नीति सुनि गले या ठिठी ठास मनुट उगु क्षेत्र वइगु ख वडारे छे मर्जना टागुडो छिपी जक पिने मौने तर मेगु ठासा मनुट सामान्य न्याय त नीति वइगु उकि न संक्रमण जोखिम जुइगु स्वाभाविक ख मेडिसिटी अस्पतालले कोरोना संक्रमित छमसेट बैसीपाटी चोङ्गो नेपाल मेडिसिटी अस्पताल वास याका चोम कलङ्की या खुइपेद या मिज कोरोना संक्रमण या कारण सिगोदो नेपाल मेडिसिटी अस्पताल जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख डाक्टर खगेश्वर गोलाल या कथा सोमपा सुटे न्याताट्या इले मधुको ख थटे सीमा संक्रमित स्यो व मधुमेह या बिरामी ख सोनिगया पालिका अत्यावश्यक बाहेक फुक्क सेवा सोवाटक बन्द सोनिग दुनिया पालिका तैछ अत्यावश्यक बाहेक फुक्क सेवा सोवाटक या लागि बन्द या टेंगो निर्णय यागो दो सोनिग दुनिया नगरपालिका या मेयर टेगो संगठन नगरपालिका मेयर फोरम या सोमबार चोङ्गो बैठक सोमबारटक या लागि अत्यावश्यक बाहेक फुक्क सेवा बन्द यागो निर्णय यागो ख बैठकले पर निर्णय न्युको से मध्यपुर ठिमी नगरपालिका मेयर मदन सुन्दर श्रेष्ठ सोनिग दुनिया समुदाय स्तरीय संक्रमण या उच्च जोखिम खने डुगुली भीड़ कम या अत्यावश्यक बाहेक फुक्क सेवा बन्द यागो निर्णय जोगु दु बैठक सार्वजनिक यातायात पूर्ण रूपमा सञ्चालन जुइटुङका संक्रमण तीव्र गति फैले जोगु तासे सार्वजनिक यातायात सञ्चालन भदौ 15 गते टक हाक्न रोक्टेगु सरकार यात इनाप यागो न निर्णय जोगु धागोदो यहाँ जात्रा न अनिश्चित ठोय वैगो भाद्र 14 गते लायकोले यसी थने व चानो टक न्यायगो यहाँ इन्द्र जात्रा अनिश्चित का जोगुदो या न्याकेको नीति वैगो भाद्र 3 गते यसी फोटा हिटी हय मागो खसा कोरोना भाइरस या संक्रमण या हुने ठुकुसी जात्रा न्याकेको कि मन्याकेको सम्बन्ध छुन कथा या निर्णय या फुगु मर्ने इन्द्र जात्रा व्यवस्थापन समिति या जात्रा न्याकेको नीति सक्ता कथा या तयारी थपिन्छ या टुनागो जानकारी बिगुदो समिति या नयाँ लिसे कुमारी छेया चिताईदार गौतम शाक्य नेवा अनलाइन न्यूज लिसे खलासे ठुकुसी जात्रा गुगु कथा न्याकेको टैगो सम्बन्ध गुठी संस्थान जिल्ला प्रशासन जाकुठी प्रमुख लिसे या सहला ब्याका चोनागो ख कनाडिएको दो ताहकगु दुरिया यातायात व हवाई उडान भदौ 16 गते निसेजक चालिगो सरकार अन्तर जिल्ला यातायात व बाहिरी लिसे आन्तरिक हवाई उडान भदौ 16 गते निसे च्याकेको निर्णय यागदो मन्त्री परिषद या सोमबार चोङ्गो बैठक कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन सेन्टर या सिफारिस कथा भदौ 1 गते निसे च्याकेको थयाटगो क्षेत्र थप बाछी मच्याकेको थगा निर्णय यागो ख वंगो साउन 5 गते चोङ्गो मन्त्री परिषदे बैठक पेला ताहकगु लकडाउन अन्त्य याना अन्तर जिल्ला यातायात बाहिरी लिसे आन्तरिक हवाई उडान स्कुल विद्यालय भर्ना लगायत गतिविधि भदौ 1 गते निसे याके बिगो निर्णय यागो ख तर कोरोना भाइरस संक्रमण या जोखिम ओपोगु थासे सीसीएमसी चिहाकगु मध्ये व ताहकगु दुरिया अन्तर जिल्ला निजी लिसे सार्वजनिक यातायात आन्तरिक लिसे अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसाय उडान खेलकुद प्रशिक्षण विद्यार्थी भर्ना
शैक्षिक व मेमेगु परीक्षा थेजाको जा भदौ 15 तक स्थगित याएको सिफारिस यागुदो पुटली सडके मिनल ये या पुटली सडके मिनगुदो मिग हिनेसिया स्वता इले थथे मिनगु ख पुटली सडके गनगौर स्वीट से सोंगु तल्ला या चुए सैनिटाइजर तया तगु गोदामे थथे मिनगु ख मिनया छुगथे छेति जुल थैगु ठुकिया बारे विवरण आटक वगु मरुनी सुटकेसे लोम सिमेसीको पहिचान सिडत यहाँ गङ्गबुई लोगो सिम दाङ्या कृष्ण बहादुर बोराया जोगो सिडुगुडो सिमेसिया सनाखत जुइ मफिया अनुसन्धान गटिका मफिया सेली प्रहरी सिमेसिया तस्बिर सार्वजनिक आगो ख अनलिपा सिमेसिया पहिचान सिडुगु ख बोरा नयाँ बजार लगाया छगो उद्योगे ज्या याइ म जुगु व अपराध अनुसन्धान महाशाखा टोली गङ्गबुई वना अनुसन्धान सुरु यागो टका प्रहरीन टागुदो थौया नेपाल भाषा समाचार थन्हे कोचागुदु आकन पिण्ड छुन सल्लाह सुझाव छता बियादी मासा जिमिट स्वापु तयारी स नाप ठो भिडियो लाइक याना जिमिको ठो च्यानल त सब्स्क्राइब याना और नोटिफिकेशन अन याना दि थका मन्तुना जना